Falafalahi atu hane e tau wala tala tutupu ke lata mai a whiawhinei. Kua whai whakakisianga e taki fōu he mtakau he forum ke he ononwanga, ke tuanga, ke moa e anganga kauflatahe tau atu mutu Pasifika ke he taha whakaroanga hua fōu halu tōru. Whakis manau te tau whuata ke he whono ke puli ke ua ke te whuata mo halu tōru tau huhu mo te matakupu pulenga ni kua tuku atu ai ke te hukui whakatawhone haho. Kua whai whakatutalanga e tau hukui whakatawhono Australia ke tau whakawhituyanga whakapolitika he tau mutu neua. Matalahi whakatawhono mo e tau tangata hako mawhole tau whakatokanga ne kua whamatapatu e whanuanga lahi SPC ke whahitapu e kumale atu. Liu mai e whalala Miss Niue ke he motu ki tau se i ke lata mo i sivianga lahi tau whalali Pasifika ke mahina ha te semo. Whiaka e tau malolo halo tolu ne kua whetoko atu e ke he tau whiua Rockman ne whakatokatoka i he whahinga hua whenonga e vaiva. Ko Dame Meg Taylor, ko iei whiwhini whakamua hea tu Pasifika ne kua maua e kotowhanga ke he takitaki lahi he mtakau i ka forum. Haha iei whoka i ki niwe ke whahi tapu e kumale atu ke lata i mo e tau whonoanga he tau takitaki ne kua tutaki atu ai ki he mtakau he SPC. Mai ke ia ke whakamama i hana tuanga whakisi whoki hana manako ke tūmau e tau ngahoi tau takitaki tau atu motu takitahe Pasifika ke kauwhataha ke tālanga e puhala ke moa mai mawhala mai tupu ala ala e tau atu motu he Pasifika. Me tā whakaloanga ne kua lahi po ke lalia i alu tūri ke whakangahua ke moa e anganga kauwhataha ke Pasifika tunga mo e kua whakatokotaka ki loto he framework he Pacific Regionalism. Whia ia ke whakangahua i e tau pulanga mai tau whanuanga kai kua mou e tau ngaho ke tau se tau hokotaki si taka ke liua ki ka liu ke whanu. Ma whalala he tala hau me e ia hako mai ke ia ke moe kotofa ke whakangahua e tau kupulanga ke lata mo e atu Pasifika kai auana ke fua ki ange tau kupulanga ia ke he taha whaua ke whakaonga. Ke mai ki ia he atu Pasifika ke whakaonga me whakangahua mena ni lata mo e Pasifika ke malolo he takitaka ia ke langaki mai e kupupulanga lau pepa mo e whakaonga i. Te whakahokua e whono ke puli ke he tau takitaki whuata mai he tau maanga takitahe motu he māmeha hui niawhi ke he whale whono ke puli he motu koe whonoanga ke langaua kia nei halu tōru mai lirif malimia he motu koe lirif ko toke tufu kia tālangi mai hana tau iki puli. Koe taha i he tau puhala whoo ne kua tau si ai he whakatawhono si koe langaua kia nei he tau si. E whonoanga nei ki si ai whoki e makaukau e tau whuate motu ke mumui tua ke tau lakaanga he halau tōra tau mumui anuiha. Mai loanga i whoki ke whanuanga he mga he whakakisi manatua i moe huhua tua ke tau iki puli moe palimia. Kua laulahi tau manamatuanga halau tōru ke whakahangahanga nita ke tau ngahua he tau moe tau tutuanga he tau mumui he tau whuata niwe. Puta i ai whoki e manako e tau whuata ke whai kaina paua ki alu tōru. Sipihia ni me taha tau sianga ke whuaki ke he ni e whalu whakataanga ke moe alu tōru tau whakakuanga ki whawhi niwe ke he mai alu tōru ni kua osi mai haonga takolunga. Hai ai whoki whala tau manatu tomatoma he lirif palimia ke latu me tau whuata ke tupu ala ala e halu tōru tau ngahua whakawhuata ke latu me motu. Kua whai whakatutalanga e tau whakatawhono niwe mo Australia ke lata me tau mawaheanga whakapolitika he tau whakatawhono neua he whahi tapu nei. Neha hoko mai e taha e tau hukui whakatawhono Australia ke he aho ua mai lau lahi e tau whakatutalanga ke he aho i niawhi. Talhau tohi kupulahi he whakatawhono ko Richard Hipper koe whalata mana ne kua tuku atu ai he whakatawhono kua manako ke whai whakawhituianga mo Australia ke mai ki maua whakahako e tau tupe mai Australia kai naka i puhala mai i New Zealand tunga ne kua tau se ke mga aho nei. Kua whakaue whoki ke taha whakailoanga mai he ikipole ni hoko mai e ke whahitapu ka mole koe taha 25 miliona tāla ha Australia ka fuaki mai moe tō whakatutala i he whakatawhono ke he tau whakatokaanga mai tau tupe ia. Koe taha mta kupu ni kua tuku atu whoki ke liwa i Australia ke onono ke he tau scholarship ni kua tau se ke lata mo i tau whanau ke watu ai ke whakalaulahi tau whakakuanga ki Australia. Kua whita whoki he kisi e longa tau matangahua ne kua whakatupe he whakatupoano ha Australia ne kua munuina niwe kai mua atu ai ke whale aonga pou ne kua tālanga ke lata mo i tau whanau i ki ne kua munaki ke maumau popo ai ke he tau kahau. Pehe tohi kupula he whakatupoano kua whakakise ai he matua palimia e tau manatu hane whai tupu whakahanga niwe mai manako ke whamalolo ai e tau whakawhituianga ke uatu haku ke Australia kai
nā kei pehe na ia kua ni mo i tau lau matai ne fuaki mai i Nisilani. Kua whai mga hoi whakatu whonu kei liu mana atu ke he tau whonuanga lalahi ne kua whakahoko ai ke he motu ke whahi tapuka male tala haua e ia e tui kupulai whakatu whonu toko longa lau tūru e tau tangata ne kua ngahua mai tua ne kua nā kei kisia kai laulahi e tau mga ho ke whakatokatoka mai whakamea i fuki e tau matakawi whono ne whakakise ia e tau mana atu mai he whakatu whonu. Whaoi ke whakatu whonu. Hako tali e whakatu whono ke tamai e whono nei ki niwei. Siko e whono nei ue toko mole ni tuka ki au e ingoha niwei. Mai whakoi ke pale mea hako ia ni tali e ia ke tuka hake niwei ke bid ke lata me whono nei. Ono fulmavaru ia nei he tau he whakatu e matakau SPC. Se koela ia e hoko me whono nei ki niwei. Me longa te tolu hako e taha he tau Director General Sokamua ko e matua ko Young Vivian. Ia whoki hata tō tangata ni hua ki ai. Si hoka welanga nei ko e ke kawha ko Colin Tukutong. Si manatu whatu whono. Lata ni whono nei. Suka e conference whakamua whaka nei ha he ke kawha ko Colin Tukutong. Ka nofo mai manatu ko manatu ni ke whakawe. Whaoi whakamua ki atua hapa pihi hana lamatai mai. Pesini ko ne tuko he whone ke pule ki te kitaki e tau siang e whono. Si whiawhiau ki haka matakau ngā hua. Ka lo tōru hei pesini na kai tōlonga kai I loia e te mani ke tausi. Mena lahe ia. Si whaue ke tō whai ngā hua. Whaue ki tō lo tōru mai whawhai whakatu whono. Kia lo tōru a tō lamatai. Tōlonga lahi e tō whaue mai whono. Ka lo tōru si mai whono. Nā wala tōru ki niwe. Mea holo mita ke whono. Mita ke tō liwe kianga. Te menos. Tō pealo tōru, si pealo tōru tō ukalahi ke liu e whono nei ke pehe. Pehe e halo tōru a whakisianga. Mahi tō whonoanga i wholo motu whoki. Ka langa ke niwe e whonoanga nei pihe whoki ni mahi forum. Ke he seo pasene ki lunga e level po ke benchmark. Ni whakatetai. Pihe whoki wanghau he ke kawha ko Tukitong. E hana whakawe mai ke he motu. Kua whitawhi ni whoki he moa mai e tahatohi mai he takitaki he SPC, mai kua tuku atua e ke whanoanga he tauririfu iki pole, ke whakaue whakalaulahi ke whakatu whono mai tau tangata he motu, ha koe tau malolo ke he whanoanga nei. Koe matua palemia, koe lirifu ko toki tahalangi, koe ia ka takitaki he whanoanga he Pacific Community ki ue tau, to fuaki atua I whoki ke taha motu. Kua whakamoali ai ke whahi tapu nei, kua whakamau hifotua e whalala Miss Niue ke whetako atua ai, ke maua e Fofo Miss Pacific Islands ke mahina te Semo, ka whakahoko ai ke he mutu ko lalotonga, ke hatulunga. Ne whakailoa he komisi whakatoktok ngahua he Miss Pacific Islands, kua mnake ai ke toko walu alo tolu ne kua mau ke ua atua ai ke he taonanga nei, kua katoa atua e tahe whahi tapu he lima ia Miss Niue, ke he motu, ke tau siose, ke maua mana ki kalata me sivianga ia. Koe tama awhini nei ko Elaine Whaleuka Karena, ne kautua ia ke Miss Niue Aotearoa he tau wāwhiong whawha, ne whakafōfōa ia ko Miss Niue ke mahina he September he tau nei. Ko ia nei ua furu maua e tau maui, tupu mai he matawhini Niue, mai he maanga ko Namkuru, mai matotaini mai ha tulunga, he motu ko Amangaia. Ko toka hifo i hana ngahua, mai hana mga whawa ke he motu ko Nisilani, ke nofo mai whakaku ke he motu nei, ke ngahua whalataha mai komisi langmatai he Miss Niue, ke mai ke kisia mata e maui whakaniwe, ke whakamahani, moe tau tangata pia ni mai tau tufunga he motu. Ko mai ke whenonga nei, moe taha whakakuanga mahana, ke tau anga whakamotu, moe whakatoa tai, fuke tau whakatokaana mahana, ke lata i moe whakatata he Miss he Pasifika mai he aho ono, ke aho hongwhumaua, mahina desem. Kua tokolonga tau tangata makaka ke tau whio sipote ne, ko whenonga mai papuaki ke he motu, ke whetako atua e ke taha whiua ni whakaingoa koe Brockman Challenge, ne kua whakatokatoka e he whainga hua whenonga he paewa. Tokolonga ke he tau nei tau tangata ni ko omai, ke whakatatai atu ke he tau ka mole, toko ono ni e tangata ni ko whetako e ke te whiua mai he motu, ha kua lawe ai fuki te whanau aonga ke he tau kamtamata, he mga hala nei, tal hau mai e tangata whakatokatoka e te whikau, ko mai ka whuhiniu. Koe tau whakakatoatoanga ke lata mo e te whio whetoko ke he langa paskata holi, ke lata mo e te whiwhine, ne kautua ia Leslie Taylor, ua fu maone minute mo e whawhitu e sekone, mo e whetoko langa paskata holi tufi,
ke lata mo tau ma tu fina tu ke Andrea Livingston tahe tula tahe minuti me whaang ma whae skone. Ke lata me tau whiua whetoko ke he pui tuwhi ne ua tuai ke he tau halaku koe ua whuma 5 minuti me tuli skone ke lata mo Jenny George mo ko ia ne koutu ke pui tuwhi he whetoko ia ko Andrea Livingston ke he tau tula 5 minuti mo 5 ue e skone. Lata ia mo whiua ka koutuwhi he tau whiwhene koutua ia Lindsay Gulf ke he hongwhuma 5 minuti hongwhuma tai skone ke he ka koutuwhi loa koutua Lydia Eskridge hongwhuma 7 minuti 5 on skone. Ke lata me tau tāne ke tau whetoko langa Pascala kua koutua e whuata ko Boston wakaheke taha ua 10 minuti hongwhuma ue skone. Ke lata me langa Pascala tuwhi loa koutua Rod Watkins tahe tula. Koe whuata mui ko Boston wakaheke taha whoki ni kua koutua i ke he tau whiua pui tuwhi whetoko he tau tāne ua 2 minuti hongwhuma 2 skone. Kai koutua a Andrew Abercan ke he whetoko pui tuwhi loa 2 minuti moe ua hive skone. Whetoko whoki he tau tāne ke he fufuta ka koutuwhi ne koutua a Andy Ola he tau tuwhi ko ke lata me tau tāne moe koutua a Andrew Abercan ke he tuwhi loa. Ke pungi ni nene kua whakakatoa toa moe tau siosi tau whiua ni tolu moe ono tuai ke he fufuta ke lata moe small triathlon koutua a Jenny George ke fufuta he tu whiwhene mo Simon Drinkrow ke lata me tau tāne. Koe fufuta ke uaki koutua a Leslie Taylor he tu whiwhene mo John McGregor ke lata me tau tāne. Ke lata e moe whiua lahi koe big triathlon koutua a Andrew Abercan ke lata me tau tāne ka ko Lydia Eskridge ke lata me tau whiwhene. Koe tau tutuanga katoa koutua a Andrew Abercan tu uai a Jeff Stoddart tu tōlue a Rod Watkins he tau tāne. Ke tau whiwhene he tau nei koutua a Lydia Eskridge tu ua Andrea Livingston mo Jenny George ke tūwaki. Whakakatoa toa mehne e te wala tala tu tupu ke lata i me a whiwhene a mana ki ke liu matu tak pehene ke whaitap ko hau. Ke mnuina e o ke whahatapu ni hanga o te kiai. Munina po.